lewat sini nih. Masih ngajak ke ini lagi ya. Muhammad, assalamu alaika ya. Oh, inilah Madinah. Madinah ya. Berarti penyambungan tuh Madinah kayaknya. Oh, Siabu ya, kayak ingat. Orang Eri kan, Siabu kan. Siapa? Kecamatan orang tuh Siabu kalau nggak salah. Jamnya orang sini melabur nih, lumayan nih. Jauh juga. Ayo, yang ke Medan. Ini Cilamunen. Ya, jalan-jalan kan orang kuliah. Sekarang pede kuliah itu. Iya, Padahal buin di sini ada tadi kan? ada tuh barang sini buat. Barakallah. Barakallah. Walana. Allah. Allah. Hah? Ini masih Siabu tadi. Udah kecamatan. Asia ada. Hitam-hitam begini. Hitam-hitam di hati. Hitam kulit masam mangustam. Siapa kulit hitam? Masih kan? Jangan jatuhkan ke bawah, ada situ laptop Abi apa tadi, geser ke sini bisa. Ntar dulu agak diangkat ya, ada gundukan. Nah, dorong. 1 2. Satu, dua. Nah, terapkan. Halo. Kalau itu artinya Oke, sini aja Pak. let's go. Artinya let's go lah. Tidak tahu kemana.
ya. Oke. Boleh ya, Tina. Kunti fil Madinah. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on.
Kayak salah apa? Ini biar situ susah Nabi. Bisa nih. Atas itu buat atas itu kalau nggak. Bisa. Ini parang Ya, ntar lagi nih ya, udah dekat nih. Ya, oke. itu ada anak-anak ya. Minggu Nabi. Ya. Iya. Itu anak yang udah oke kan? Di mana? Jadi bilang Iya. mana jadi? Kau tinggal gas. Kan? Kau tinggal gas.